Assalamualaikum. Nauna selli thérapie. Hande le 10 premier mois 2023. Minen salmina nokku ka won don hewre lalagal leydi ndi. Merci beaucoup. Merci. Hara yewtere men den ko yobiti hande ko honno bana adama on nyawndata wonki makko ki. Si tawi a nyawnda e wonki maki yo so hida duwa jangude ko a hombo. Hida duwa jangude ko a hombo. Ko e lawol hongol non jangata ko a hombo. Ko si tawi a ƴetti waɓutuji ma ɗin a waɗi ko wiyete kon thérapie ma jangi fi ko wiyete kon thérapie fi ya wawa andude wonkimmaki goɗɗo wawata ñawdude ko anda sa yi docteur jo hino ñawda nawnuɓe ɓen ko ɓaymo andi ɓalli maɓɓe ɗin. Nawnuɗo wonɗo arde on tawa docteur jo ko ɓayi o anda ɓandu makko ko ɗum mo addude ka docteur jo wara o yida docteur jo on tawɗo no andi ɓalli ɗin wullitango ɓalli ɗin o wallito o tigi o heɓa ko wiyete kon lekki. Ok, partagez le live, mettez les cœurs, partagez le live. Qui est là? Merci ma sœur Senatou. Partagez, partagez. On va bouger. Embere wo ko bani adama andi wonki makko kin ko embere ɗum o diggata ka jikkuji. Koko nan to mbiɗen yewta ɗo fi thérapie qur'ana ko thérapie ko ɗum waɗi ka nder qur'ana a nanay ton ko wiyete shifa lekki fi ko woni kon ka nder ɓerɗe ko ɗum wonata ka nder ɓerɗe ko jikkuji ɗi ko hoolareji ɗi koko fiɓeten ko ɗum juuɗe ɗe gollata ko ɗum ɗengal ngal haalata ko ɗum gite ɗen duumoto e daargo ko ɗum noppi ɗin nanata ko woni kon ka nder ɓerɗe. Mais ko ɓuri hewde kon ɗo sa haali fi thérapie yawata famanade yimɓe ɓen yawata fi honɗum no woodi jikkuji buyɗi yimɓe sikki no woodi ka yata uddita ka nder qur'ana janga wutta ɗum iwa ɗayntagol qur'ana on ko o thérapie ko o lekki mais ko lekki honɗum ko woni kon ka nder ɓerɗe ko honne tuma ko woni kon ka nder ɓerɗe ñawdete ko tuma tawi hiɗa andi hino ton tawa si tawi a sikki ala ton ko goɗɗum ko jinnawil ko gere ko kanko batinijo waɗe ko mbiɗ mais an ko waɗanta thérapie c'est zéro ko janganta qur'ana ko fus mi wondiri Allah tagdulang ko janganta qur'ana c'est zéro daru kane shifa qur'ana on ko o lekki wonande konko woni ka ɓerɗe ayina sikkude jinnawi jotto ka ɓernde ma ngi waɗa honɗum ka nder ɓernde ma a sukkuden ngi yiiɗa hendu labandu e leɗɗe labade mo inni ya wona e nder ɓernde ballarde a yahay tu n'en as pas besoin. Partagez le live, mettez les cœurs. Donc haray ara nun ɗum taw ko ya jangu ka haqiqa ko a hombo
ɗin mun ɗum jonna hoore ma waɗuto waɗana hoore ma thérapie ko ƴewitago thérapie ko ƴewitago sa yi a udditi qur'ana on sa nani ton kafiruna ndara ko honɗum e jikkuji kefeero sifori ndara si tawi hiɗa wondi e makkoy yananakoy sa yi ka nder qur'ana nafi'una fasiki ndara détail ji ɗin ko honno fasiki pervers sifori si tawi hiɗa wondi kokkoy e makkoy waynodirayi sa yi ka nder qur'ana mu'minuna ndara jikkuji parce que Allah kanko o wawa politicien na o bani adama yewta baka fampo sooɗo e ɓanno Allah nano so winni kefeero o adday détail ha tawa masha Allah si tawi ɓernde ma nde ñawa a wumiɗa anda kefeere ko ni sifori julɗo ko ni sifori oɗo tout est détaillé dans le Coran mais si tawi an a sikki wona an wona wi'ede ɓay hiɗa juulude hiɗa jangude hiɗa horude hiɗa yawde hajju a accay ɗum ɗon fof ya yanana ko wiyete jinna ko a yiyali ha hande on wonɗoma yewtude yiyali ha hande nanali ha hande nelaɗo alayhi salatu wasalam ha hande ɓe yirali jinne wi gite maɓɓe ɗe ɗiɗi mi anda an ko on to ittuɗa gundu ma ko wahyu woni ko ɓe wahyina wowdi ko jentima immorde e ngutagu point barre donc wona ka qur'ana on yewti fi sheytan ƴettata naɓa an tigiri waɗa ɗum jinna si qur'ana inni sheytan no wawa wonde an no wawa wonde min kala ko murti ko sheytan si Allah wallini sariyaji makko ɗi a hajjitiɗin sariyaji ɗon a yehi a ƴetti sariyaji ko wona Allah a murti ko no moccantoɗa ko honɗum moccantoɗa moccoroɗa coraji moccoroɗa ayaje ɗe a hoolaki ɗe a gollitirta ko ɗum moccor hiɗa yeddi ɗen ayaje ɗe wonɗa moccor ko ɗum moccantoɗa hiɗa yeddi konko windi kalimatullahi ka nder qur'ana hiɗa dari hiɗa yeddi ɗum hiɗa wi ɗum wona gonga ka jikkuji ma ɓay sa fenni ayawal gotal ñawore goto ka qur'ana a fenni qur'ana ngo fappet makko ko honɗum ƴettanta ko yedduɗa inna yo ɗum ñawde mais c'est paradoxal hay hakkunde men ngal contrat no hakkunde ma e goɗɗo charte ji tati ma nayi no nder ton ko ɗi sappo halduɗon nayi ji ɗi a jaɓani ɗum ɗon no wawi bonnutude luttuɗi ɗi foppet kono no moccantoɗa ko honɗum moccantoɗa qur'ana on inna ndeɗo ñawore ko ni inna o ga jikkuji ma wona non a jaɓali ko honɗum ɗaɓɓanta lekki nder ton siɗa faala lekki ki ka nder qur'ana ko thérapie shifa'u lil mu'minina shifa'u lima fi sudur ko o lekki wonande gomɗinɓe ɓen ko o lekki kadi wonande jikkuji wonayɗi ɗin ka nder ɓerɗe donc no sartina no mari condition fiyo qur'ana on wonande lekki no mari ko nawigol tun wala moccali wutti wuttani ko ɗum hooliɗa e fe qur'ana hiɗa hooli si innama cheytane an ko jinna hay sa natal ton hay sa ƴangal qur'ana par ce que inde jinna nden no laaɓi jinn
inde shaitan kad no laabi shaitan si anga sikki ɗum ɗa ko ɗum ɗa haray tu es hors sujet. Partagez le live, mettez les cœurs. Donc on va aller droit au but. Haray toɓɓere men nden hande ko on ɗum wi'i si a yii gorko hino tampi hino sa'i ley makko ɗin fof no ɓora himo sansanti himo taƴi himo e suno himo e dépression wota lando ko debbo hewtinimo ɗum. Fillito ko wano non kadi sa yi sonnajo himo sansanti ley makko ɗin fof no ɓuri himo furɗi hewtali ka o furɗa himo weemi himo feeti feetere suuɗinde himo wulla himo wullito himo haaja himo lanni himo sa'i o yani e dépression wota lando ko gorko woni ko hewtinimo ɗum. On va essayer de détailler ça petit à petit. Ko gorko woni ko hewtini on sonnajo e on alhaali mo woni ɗon. Ko debbo woni ko hewtini on gorko e on alhaali mo woni ɗon. Kono non e ɗuŋaye makko kanko. Mana gorko wona ɗo sa'ede hande on himo tawa ko complice. Debbo wona ɗo sa'ede on himo tawa ko complice. Aw ko ɗum ɗo wiyete thérapie ko ni Qur'ana ñawdirta. Yiltito ka qissa yiltito ka tarika ban adama atteɗo tagede o fewndo kanko tun o taga adama alayhi salatu wassalam. Mi sikki de y avait aucun problème dans sa vie. Il était au paradis harimo ka aljanna to mo wonde e malaika ka aljanna to mo wonde e jinnawi wiyetengel iblis. Iblis e ari on tuma iblis ko mu'mini imo ɓurno adam jangude mo ɓurno adam dewe mo ɓurno e malaika ɓen dewe ari ko mu'mini laaɓuɗo pos. Ko honde tuma probléme ji ɗi fuɗɗani hombo adam ko nde o fuɗɗino yiɗude won ɗum o wiyete kon soulmate partenaire jo makko. ɗum fuu giggol no waɗa e makko kono ngo fuɗɗaki gollude. Partagez le live. Donc wattan yila ko yiɗuɗa kon no wawma nafude no wawma halkude. Sa yiɗi a waɗali keero, sa yiɗi a anda no yiɗirte, sa yiɗi a anda no yiɗirte, je le jure mi woniri Allah taglolam ngol giggol ngol wonɗa yahude e mum ɗon a sakkitoray humagol ko naɓay ma ko hala ko yi Adama alayhi salatu wassalam ɓe yiɗi nene Hawa ɓe waɗali keerol ɓe waɗali keerol ngol Allah waɗani ɓe ngol ɓe ƴettali responsabilité maɓɓe en tant que chef de famille ɓe ñaami leggal ngal c'est le début de la souffrance fi Adama alayhi salatu wassalam. Donc tuma kala yiɗa gorko no halki no sa'i ley makko ɗin fof no ɓora wota lando ko debbo hewtinimo ɗum e dungaye makko kanko. Oɗo debbo noon no wawa wonde debbo mo o jombi sunna e farilla, no wawa wonde debbo mo o murtini ma murtinɗo mo kanko, no wawa wonde yumma makko biro makko, no wawa wonde bandirawo makko, no wawa wonde debbo mo wottirni. ɓay mi haalne hunde wotere, gorko ɗuɗata sawde gorko, si gasata wuccay tum haɗo no juutata
hay golle ko yata gorko no sa'e no waylite no sa'e debbo no ɓaawa makko mo yiɗa yo wullu mo yiɗa yo weele mo yiɗa yo sonjo mo yiɗa yo wirto sona ɗum a wata mo sawde nokkure wakazalika ka wana non kadi ko yiyata sonnajo leeɓi ɗin fof ɓorama furɗi hewtali ka furɗa pobo e furɗino jiwɓe labbaɓe tawa wontino sifotako nawi sayke ɓeeɓi lanni fes ko gorko o gorko ɗo noon wawa wonde ko modi makko no wawa wonde ko murtinɗomo ma mo o murtin no wawa wonde ko bandirawo makko no wawa wonde ko baba e makko debbo sonjata debbo juuta no yata ka woɗɗi sonja debbo e hoore debbo yata ka woɗɗi ɓe waynodirayki sa si a yiɗi yiiɗu ko duwa yiɗede yiiɗu e nder keerol si a feƴƴintini nene a yi tu vas payer le prix. Mais maintenant vous êtes sur la page de Nauna Shelly Thérapie. Wonami wajo to mi dabba yo goto fiu ka hore dedi do. C'est pas mon objectif. Je viens partager avec vous mes idées. Je viens ici vendre mes produits. Je viens ici, je vends mes services thérapie. Ok? C'est pas mon but. Nami wajo to. Nami cernojo de. Wonami question réponse. Wonami anta dalil anta dalil lando hoore ma taw si ko a julɗo si fuɗɗota landade goɗɗo ko dalil kana dalil buyno nodditiɗo julɓe anda ko woni diina wallahi buyno nodditiɗo julɓe ɓe anda taw ko woni diina Merci Diallo Youssouf. Donc haray ko ɗum waɗi yo bana adama o ekkito suɓagol suɓande moƴƴere mais a wawata suɓade suɓande moƴƴere si tawi a suɓaki hoore ma. C'est là le problème. Parce que sa suɓike hoore ma a waway wallinde ko wiyete boundary hakkunde ma e weldiɗo ma wonanamo moƴƴere wonane moƴƴere. Je répète, c'est pour cela il faut apprendre à choisir. Si a wawi suɓade a wawi wadde ko wiyete comme bandu keerol wono joni mi ñaama e leɗɗe ɗen fof ko nder aljanna kono mi ñamata ngal leggal ɗo komi yiɗi sonnajo an o komi yiɗi sonnajo an on min wawata lumbude min ñama ngal ɗo leggal c'est que ɗum ɗon wonani sonnajo on moƴƴere wonanima moƴƴere on sonnajo jaɓanayɗo ma ɗum ɗon ko an e on ɗon woni sulmet ko an e on ɗon woni giɗo ko an e on ɗon yadata ka aljanna ko an e on ɗon darnidata cuuɗi gorko jaɓanayɗo ma ɗum ɗon on ko an e on ɗon wawata remuɗude paradis on mais dès que vous dépassez les bornes wontante an halakuye wontana oɗa kadi halakuye. Merci Abdoul Karim Ba. Mi anda sino famade andi no serti jokkugol ko nafata ɗum e jokkugol ko welata ɗum sikke ala sonnajo no mari darorde molanande nder gurdal gorko sikke ala gorko no mari nafoore molanande e nder gurdal sonnajo seede mum hiɗen suti ɓe ɓiɓɓe wonaɓe ne'ede e jungo sonnaɓe tawata baba on ala ɗon few ndaruɓe ko arsike laawol e kasoji ɓen ɓiɓɓe wonaɓe ne'ede yumma maɓɓe ala ɗon ndaruɓe
ɓe wontay des criminels, des pervers très dangereux sintere yurmede ala e man. Donc debbo no mari gollal ngal gollata e nder wondigal, debbo no e gorko no mari gollal ngal gollata e nder wondigal. Ko ɓuri noon andude ɗum ɗo ko worɓe wonuɓe feere e sonnaɓe wonuɓe feere. ɓeeɗo ɗiɗo no andi lowre nde oya uddata nde. hay si tawi debbo on feññini ko batante, ko brave, ko kammo ko leydi, mo gayni ɗum mo andi ya en vitte. a jaɓude kadi on vidde ko ɗum ɓurma moƴƴande goɗɗum arde ɗon hebbina ɗon tawa ko fus. donc feƴƴanga yewtere men nden qui est là, Alpha MMD Diallo, merci Bintou Diallo. Donc haqiqa jangu anda ko a hombo, c'est ça la thérapie. Puis e men sikkay se en yehi ka école haray en andi en jangi, c'est vrai école jannay, mais école on jannatama ko a hombo. Ko a hombo ko an janganta ɗum ɗon hoore ma, ko be ƴettana hoore ma, jonna hoore ma tan waɗangol hoore ma thérapie sifa. waɗa ko wiyete ko méditation, ƴewitagol hoore mum. ko on tuma wawata andude wonkin makin ko honɗum. buy emen no andi ko on no wiyete ɗen ko honto yuɓɗen, koye leñal on ngo jeyaɗen, statut social mo marɗen on ko honɗum. kono andugol ko a hombo c'est pas facile. ɓay hiɗa ton ko mi hiɗa kon hoore ma no ton, c'est-à-dire leggol ɗiɗo ɗiɗ no certi. hiɗa ton an mo wonɗa on ko be ɗaɓɓita si yiyama, amma mo miijiɗa on hiɗa woni ko jama on jonnay ma ɗum ɗon. no yimɓe ɓen yi'ira e ma noon, no ɓe teddinira e ma noon, kaɓe waɗa e ma ɗon. Voilà, ɗum ɗon koko ça a été créé par la société. buy e men noon no miiji ko ɗum wonde bewre. si wona ɗum, si a waalike a ɗaanike, modi sa finiɗa do andude ko a hombo. honɗum ɗannimma fewdo ɗaaniɗa, honto jawdi ma ndi woni, ko honto biyenji ma ɗi woni fewdo ɗaaniɗa, ko honɗum huɓindiɗa ka ɗaaniɗa ɗon. tu contrôle quoi? ndem ngolɗo e ngol no doma andintinde ko a hombo, c'est que ko a lowɗo, tu es faible, vulnérable, petit. ɗum ɗon holli tu peux disparaître à tout moment. ɓay no wawi wonde ron ka finde. si a weelama ngen heege no duwama andinde ko a hombo, an e jawle, an e jawle, an e inde, an e grade, on ñaamete mo addanaɗa ɗon ko goɗɗo golli on, goɗɗo turi, remi, yangi, lakka, goɗɗo go rondoyi, addi. ko Allah woni ko tagi on ñaamete. tu n'as aucun pouvoir. ɗum ɗo ɗon no duwama andinde a ala doole puutere. ko yurmede Allah woni dogude wara. si a falama bugade moodi, a anda e moodi okkoroma ɗum ɗon gonno mari valeur. anday wona konko miijiɗa hoore maɗa, manda siko a waliw, siko a dimo mi anda gundimo ko honto iwi, siko tugalal diina, siko monsieur, siko grade. sa falama bugade, ndaari no wawɗa, ndaari mooso meese ma, ndaari haala woy weɗgoy koye haalata, ndaari ko jeejata. si a nawni ndaari a wawata ittande hoore ma, ndaari si ɓiɗɗo ma nawni an e marde ma, ndaari tu ne peux rien faire. ko be yaha jeeja goɗɗo walla
dari si oto ma on dari si goɗɗum ha to ñini ke goɗɗum tayna domaine ma modi hiɗa ton ko miijiɗa hoore ma konno ton bon a naati aljanna wo si a fini ko wonɗa ko a naati aljanna kadna ga o si a humpitike on mo wonuɗa na mo sikkuɗa hun hiɗa woni ko ɗum wiyete waɗugol thérapie jangugol ko a hombo ko ɗum addi kamen jaasuɗo yo wonu tiiɗuɗo yo wonu jaasuɗo nde Allah no itta parke e leydi wo ko noon ndi wata janguɓe ɓen wona ɓe janga ɓe wona janguɓe anduɓe ɓen wona ɓe anda c'est à dire hara fof no waylodir par ce que yimɓe ɓe ronko sendidirde le moi réel et le moi idéal momi woni on ka haqiqa e momi woni on ka miijoji ɗon garay en ara yetten ɗo toɓɓere wotere ɓanginende ko wiyete kon lorra faasigi e wondigal ko gonga ɓennata kon narcissique pervers faasigi qur'ana wiya ɓe faasigi enen wiyen ɓe kannase bana adama kannase ko ɓe lorrata kon ko gonga ko honno en ara noon yewten ko honno ɓe lorrirta yimɓe ɓen par ce que en wi'i tuma kala yiɗa gorko no sa'i leyɗi makko ɗin no ɓora watta ñiila ko debbo wonɗi ɓurde ko debbo mo sawde min nafo tuma kala yiɗa debbo leyɗi makko ɗin no furɗi hewtali ka o furɗa ko gorko won mo furɗinde joni noon e ɓeeɗo no wawa wonde neɗɗo on ko o faasi ƴiijo mais tawa wonaɗo sa'e ɗon wata faamude piyun ɗum kanko o waɗal thérapie o jangi qur'ana ha o gayni o hunjike o lenti o anda ko hombo himo andi sariyaji ɗin fof sa ari ka figu so wallini ñawore a taway nde selli so innima ɗum ɗo ko wajibi ɗum ɗo ko mustahabu ɗum ɗo ko makruh a taway ka ñawore nde waali so ari ka sharia o wallini ñawore a tawi nde waali so ari ka lukatul arabia so yewti ka tajwidi a taway fof no selli kono hunde wotere woni o anda la thérapie ko qur'ana wiyata kon shifa ko ñawdatama kon kanko anda himo wawma hay wajade an ñawdoɗa yaha mais o jannaka ndaari tagol ka nder ndarogal ko o janna ko fewtingol ndarogal ngal e adna ko ɗum wiyete religieux ma copie wi ka haalama wiya nandolla no laba ha mais anda wonki munki joni noon ko haqiqa faasigi ma kanna se lorra maɓɓe kan no hewta bani adama mais ko honno ɓe fuɗɗorta si tawi kaka dewgal ƴetten ka dewgal ɓay fayda enen ko ɗum ɗon annduɗen si tawi kaka dewgal ɓe fuɗɗoray ko mawni e fe gurdam maɗa ka dewgal ɓe fuɗɗoray ko mawni wono won ɗum jonnugol ma waɓɓutuji maɓɓe ni sont prêts ɓe jonnete tan maɓɓe ɓe jonne konnguɗi maɓɓe welɗi ɗi andi ɗiɗo ɗum ɗo fof no wela sonnajo ɗum ɗo fof no wela gorko no wela bane adam le pervers c'est un manipulateur très intelligent ko wiyete kon faasi kannase ko ɗaynowo fowluɗo e ɗaynugol ɓe jonnete nooru maɓɓe ndun ɗum ɗo kadi no wela bani adama won ɗum jentede heɓugol ko jentoma ɓe mawninay fiima ka fuɗɗode relation ji mon e inni ka fuɗɗode dewgal mon kamɓe haray hino mawni ɓe wowma addande tasum kafe ɓe haraɗa waali ka danke
benna chéri il faut prendre ça o yaha kanko tigi ɗo moƴƴina kafere vraiment chéri prendre ça wawmo addande wiɓe ɗuma on jiika ka danki ɗon mo wawma townude o watte paɗe ɗen aya iɓe wawma sodande ko labaɗo ɓe naɓe e restaurant labaɗo o lando ko hombo on ɗimmoɓe maɓe immo andi ɓen no hitti e ma o salminayɓe hara mo ƴuwade imo andi ɓen ɗon nottumo ɓen ɗon jonnata on e fe makko c'est important tan tawi ah non c'est super c'est idéal a heɓi moodi mo naɓa e neldareji ɗin ka mawɓe maɓe ka teddinaɓe maɓe ka kawtal moɗon mo andi notte ko ɓen ɗon jonnata e fe makko kon himo wawi wattade yaltude mo wawi teddi mo wawi duwade himo wawi ɗatinkinade buutori hawja buuto hawja kañum ko ñaamowo huɗo wersini honno woni waɗande ɗiɗo fuu ko fiya yiwu hoorema. Hein, tu es la personne la plus importante et spéciale du monde devant lui. Ko ɗum honno ɗaɓɓuɗa honno goɗɗo ɗaɓɓi andi aljanna on ko ni wayi ko yeliɗa o mais o a yejjiti ka aduna wonɗa ga ko yo reme na yo goɗɗo remani ko ɗon tun nangeteɗo on faayi ko wonaɗa hollede fof ko anduwano remude ɗum mais ko goɗɗo woni remude anduwano remude ɗum wattito mais malheureusement hiɗa ñamude huɗo himo remude siɗa ñamude huɗo andu woɓɓe ko tewu ñamata mo arde may ɓe wakkilo moƴƴa e wakkilanoma moƴƴa on tuma noon an kadi so ɗimmoɓe maɓe wi'i ko super a naati musidal ngal wi'i ko super a naati ɓayi ko diina yimɓe wonɗa e mum déjà fowno yiɗi ananda werna ko temedere yalti fiyan ko ɗo heɓira perversion no lui il est très intelligent ko marɓe tun yaltina fiyan ko dugulaɗo a fama nadu ko hande hewti c'est le plus intelligent c'est comme la politique ko ɗum si yanani politicien jano inna gonga dogu pottoɗa ɓayo ama yey joni golle ɗen na golle gonga yimɓe ɓen yiɗa gonga ñama e ɓe huɗo jokka e ɓe maɓɓe ɓe yiɗa gonno walanta fi kon sa nani bulten wi dogu parce que sa waɗi pere haalugo gonga heɓilo dogugol ɓay kaje ɗen no utile ba jon noon o waɗi e great impression tadi o hawni yimɓe ɓen ko ɗum welata sonnayi ko ɗum welata gorko o hawni musidal mangal o hawni ɗimmoɓe maɓe super excellence merci Mamadou Roméo depuis Angola allez tu baisses les gardes maintenant il n'y a plus de doute il y a la confiance nata oyi noy naati ka batowa naati kanko tigiri noon o fuɗɗo noddude wacca on o waddana ilan kafere mbiɗa waali o loota ilan ko nelaɗo e nene Aïcha ɓe lootidoto o loota ilan ɓe naatira e ɗo jonnon tu te piège toi même parce que kala ko haalitoyɗa ɓaawa ɗum goto hoolotako parce que o waɗa o holle ko goto hollanoma o waɗane ko goto waɗanalema o miijine ko goto miye ƴetta noon gurdam an e makko waɗa ɗum nene Aïcha ene laaɗo mi anda honno film ji no série ji no woodi ko honno ko
yetta ɗon hawtira ko oɗo e oɗo min waɗani min heɓa ɓiɓɓe min ƴawa e avion min daraga min wonta malaika kenen min wona waɗa ɗin scénario ji ka hoore ma joni noon konko holluma ɗon ko 98% o hollima moƴƴere e nder temedere capanɗe jeenayi e jetati o hollima moƴƴere mais a yejjiti wona 100%. o fuɗɗoma noon hollude 2% e nder wondigal mon ngal 2% maƴƴa ciw haalaji ɗi o haalata ɗin wattana yiila ka golle fuɗɗike luutondirde kono mi wiyata drapeau rouge drapeau mum ɗiɗo e waɗa cuy ɓernde ma nde waɗa fol kombo haalanta inna no gasa mi famari woni no gasa ellanko e an woni way fuɗɗo noon kañum kadi son jaade on 2% ɗon ka haalawe makko ka huwondirarji mom ka golleji mom fuɗɗoɗa yiide drapeau moy ko 2%. Mais donc na problème non foy ɗon wawi yawde par ce que ko 2% haɗa toujours mo continue 98% de manipulation de fake nan dolla 98% no ɗuuɗi donc kon 2% mum ɗa a wattanta yiile mais quand même frappima très fort jeeje mawle o innama mari chance heɓugo heɓali mo ɓuɗɗimɓe makko ɓen fof marde chance hawrodirgol e ma woyi ɗanoɗa kadi ɓandu ma ndon haalaninoma danger mais ko 2% ça passe gurdam toti o fuɗɗi joni no yahon ɗon o fuɗɗoma noon luuborde ko wiyete kon silent treatment lettirgol ma fankugol ma lettirgol ma accitugol ko o wowi maako ɗo gadi arsike karam ko batini udditike ɗo yiyata victime o wona ɗo soñjede o ara nun ka 2% o sikka ko kanko woni probléme wonna yo change ko piiwoy won to o tawa ɗon jettali ale automatiquement silent treatment lettirgol ma deƴƴere ma lettirgol ma retirgol koye piiwoy koye wowan ko wowno wadde on tuma noon o tigi sikka goɗɗum waɗi sina bira an haaluna karaman ko haaluna ɓeega haaluna ñande dewgal ngal kaari winnani foin o yaa o naata e ndu o yalta e ndu woyi acheke karam ko baadine udditike ɓe lootamo ɓe tappa ɓe lootamo ɓe doginamo ɓe ƴawnamo pelle ɓe naadamo e gaburuuje ɓe nawa ɓe hirsinamo ɓe ruulamo ɓe nawa ɓe artira feeti kon ɗum dogande ɗo ɗiya 90% ko waɗano hollede artiranan ɗum ɗon artiranan wacca sa yi ɓiɗɗo ma no yiɗi waccede wallimmo taw réglamo 50-60 dabarmimo de sa yi ɓiɗɗo ma no yiɗi waccede sa acci galle hay kanko jeeyaɗo kala mo yiiɗa no yiɗi waccede waccoɓe maɓen koye ma wurata o susata kadi aybinede hay ɗo ko kulol wota andi hari mo waccede wota woɗum wonto aybinede kulol hari mo okkorede wota ɗum taƴu hari ko o malaika wota wartire bane adama kulol wota ɗum ɗon yahan goɗɗo go mi anda ko honɗum goɗɗo no sa'udema nawlanta fi mo yahande goɗɗo go ko o sa e mbandu yurmen maccuɗo yo nawlu o maccuɗo ko kan no arde andi yurmede waɗi sino c'est une libération maccuɗo goɗɗo no maccininnema sikkitoɗa goɗɗo go no arde ɗum wona geriwiɗe piiruɗi
c'est ta libération way sa yi ka kaso ay ni goddo bon bientôt on va te libérer parce que goddo no arde plan na ñam jon non 2% ko majino cuy wona 30%. Allahu akbar. Ko do ñaawoje de fuddoto ci mo andi ndirno e dimmobe gorko ma dimmobe debbo ma ka musida o sikka joni so dibbiri to newoto ha wirtere naati on 30% wona 50 60 70 ko boni kon no wonta 90%. Lutta 2% ko yete no moy ko do o tigi si tawi o yaltaali ko do be nawnata siko debbo siko gorko ko do menata o borimo leebi di mo furdinimo ko do nawnata o naata e kuma dum wonay moccugol alla inna shifaa ko lekki fi ko woni kon ka berde inna ko lekki jinna eyo le jin golle naati alla inna shifaa fi ko woni kon ka berde ka jikkuji inna ko lekki nyanne golle naati. Tout se passe dans ton cœur. Ces sentiments-là, c'est dans ton cœur. O attachement, quand tu perds ma woni. Ta sikki no nga waynondira e mum bimbi goto ko fenade. Temmere ko seeda seldirta, mais ko be anda temmere nden no don. Ko be jabande loote, ko be jaba burdi wondi to yalta. Mais sa sikki ko argol tum moccande wutta no. Dum dikkintama. Ala kadu ko wadanta hoorema, ala ndikka ka wadanta hoorema sertugol e pervers. Lekki fusala. Moi je vois déjà même il y a des thérapies, des fois des thérapies avec le démon. Mais ça me fait peur. Nadu do mon kakaso. Nadu do mon kakaso. No soki mo jogi bogoroje. Hidon gollude fi no kaso ngon o wawa mo derton ida tindindemo. Comment cacher ces cadenas? O ina no joni wallan sokudo langon do wara me wonda der ga. Mais il faut même avoir thérapie. Ça fait peur, hein? Parce que belani yidu de belani human. Ala ko wadanta horama. Hewtiti tourner cette page. Lekki mo wala. Si la bani manano fo woni pervers. Wana worbe ben fo woni pervers. Fi yo gorko woni pervers là-bas. Donc il faut la thérapie fi a femme top. C'est les 10 points. Il faut itimi et mak source. Debbo naafi a yii gokkum miɗa haali fi mum ɗo yeɓe ngan ko pervers no. Ça peut être circonstanciel, c'est-à-dire no ala haalihi oti manifestero noon mais taw wona ɗum. Si tawi communication saine naati hakkunde mon, ça peut changer tout. Le vrai pervers ne change jamais. Il change de victime. Parce que kamɓe lorreteɗo ka maɓɓe on, c'est-à-dire ko exploiteteɗo mo hatu jinema moƴƴa. Ko be o shiwo ma kono non wajjitata de a wonali forowol ko on tuma no yata victime on no doga ay mo nder sous silent treatment e moya embargo o habbito diya kiddu ngarayno artata dum o yidatama aduna o yidanoma o yidi ngini ko don trompuma o alanoma okkude o kinkini on tuma no ya victime no wada ko wawi e ko wawata o jonna e nder on jonnugol e sepige o lanna o jonna ko o mari e ko mara juste pour récupérer l'ancien. Ça ne marchera plus ma soeur, ça ne marchera plus mon frère. Wana bani adama wonduda mun c'est un pervers, c'est un pervers. Rubete ka urana fasili be do non no wana mardo kalisi no wana mo ala kalisi no wana moko bajo kadina no wana dugula yarana moko bajo. C'est-à-dire, détrompez-vous. Au super TV, ko ala jikari, ko cerno kari, ko monsieur kari, embale bene jangi, embabe. Ta nato e dan gurda nyamo hudo. Ko nyamo hudo holoto kala ko nan. Nyamo konno bile be ngandirta goddo ko nyamo hudo. Ko tuma be wadi jui goddo holi.
e waɗa manipulation an holoɗami goɗɗo innama ko beppale na ko yeeso amen waɗi o waɗi ni tun o yaltini mbuuɗi pappara o ittani mbuuɗi anta ko dammol goo o jatti mo warde o ɗaynira dammi goo o itta mbuuɗi anta simo mari ɗum o yiyaymo ɗon hara mo mari pouvoir yaltingol mbuuɗi a sukkuɗa yiyaymo e on korto karta a sukkuɗe ɗe dolokaje ɗe darorde ɗa sukkuɗe wattagol ɗum no foti ɗa sukkuɗe natugol e suudu ñallal peeto habbagol dammi ñaamo ɓewɗo no foti ɗa sukkuɗe ine bala liberté aussi ɗa sukkuɗe o yiɗana hoore makko ko foti liberté simo wawi ɗum on yiɗata jimbeɗo tappetake e noor makko simo wawi e ɗum o landotako ma mbuuɗo simo wawi ɗum il va même pas o innata tappe ga artire ga ture ga non o yaltine ɗum o innayi mais sa yii tun ŋañike yaari ga ŋañike turi ko fenande kamuni anda comment il joue mais c'est un jeu naaru isa annabi Musa alayhi salatu wasalam mbiɗeɓe annabi Musa ko ni waɗi hino mo jogii tugoru hino mi sikki de ɗum ɗon ha mbile o mu'jiza hino o waɗani on tan boddi mbiɗeɓe firano ɓe ko on ɗum waɗi hino koɓe jogii lekkoy koy ɓenna o yii ɓe nayi o yii ko lekkoy ka o tourna o cowto yaraga ɓe tappa jimpoy koy o sorna oy ko changement wona waɗede sa yi mbileje goto no dari no juude andumo marɗon complice ɓuri yimɓe nogay ma sappo ko ɓuri fande ko jowo harayno ka équipe mako ceux qui veulent l'accompagner dans le jeu ɓenno no andi il est calé ko wiyata wimo kali siko mbuuɗi il est calé mo wonde majji siko talkuro yaltini il est calé kaka o kali ɗon woni a faama ko ɗum ɓenta décalé tu cales après tu décales dammi ɗi yiyata ɗum feƴƴe donc hande ko ɗo wonɗen hattude e yewtere men nden wota pervers jo jombe ƴetta scénario ji ko joynoɗa ka hoorema inna joni simi yaltiɗo mi hersa yimɓe am ɓen simi yaltiɗo ko hombo arata e ndow suudu hombo arata e armoire ji jane eyi wonki maki no ɓuri ɗum ta liberté est mieux que ça hombo arata neaɓe ɓiɓɓe naafi ɓiɓɓe tagiraɗa wona hay fi dewgal tagiraɗa haƴa hato jinayi ɗum a wonde an tun ko ɗum ɓurma moƴƴande a wonde ko halkay ko duuɓi jere wurata cuuɗi ñaña duuɓi jere wurata hato jinayi wurgol lay fotɗo hato jinayi ɗum ina hato jine ɗum vivre en paix peu importe no suudu wayi e tawɗa wonde gorko yiɗɗoma debbo yiɗɗoma waɗi hel wota sifa ɗin piiji hoddeta ɗum jam fama fais ta thérapie ƴeewi to wonki maake c'est tout c'est la chose question réponse yaltintama toon ñaawojo yaltintama toon si hange goɗɗo on yehi ñaawoje go'o on yehi ñaawoje ɗiɗi on yehi ñaawo on yaafodirta aduna aɗa yawma ƴiyama on yaafodirta par ce que goto kala e mo garayno ɗibbude fi yo foolu e hoore oya ça c'est fini nden fenande wonde hakkunde mon ɗon on yiɗidirta aduna donc aray c'est notre dernier mot meɗen salmina kala ƴettuɓe waɓutuji mum jentina wona selli thérapie kala wonɓe sponsor de page amen on nokkuwo kaɓe woni ka aduna ɗo kala wonɓe men windande merci beaucoup kala wonɓe sodde thérapie e junngo amen kala wonɓe sodde lekki ɓuuɗiji e junngo amen assalamu aleykum wa rahmatullahi